Yesu teman unde yang pau penganggariring wangu wapi kumbata Tiberias. Undun dia kanda kunggung. Kungiran amo embe mayape Yesu iwaran tanggung. Yesu takayimi ke yapan tangkangira yampungungo unita. Elo kantani uken Yesu te iwaran deke yang ngaje pang pom kumbatrak alo itung. Kantani uwa juda tango oreyeri kantani wapi pasawa ker tangiran. Tampakang pom terak alo itanggan yambanguk. Amo embe ambot pake o ambangira. Yambang Yesu te Pilip ngonde iwet yambanguk. Pilip. Amo embe pake ngo yepang towikta ketem imapang yepang towinayang. Ini unde api tambet yang nandanggang Pilip nanda ini ki kelo mi jinde paguo kampang nandagta iwet yambanguk. Unde iwerana Pilip ngonde iwekuk. Ama ngo yepang towikta monen tangi pang ketem suampang yaminero upanggang. Namu namba tanggawe kiak. Unde yawane waranda ki kumba wapi Andrew Simon tongo monani unite yanguk. Irongi kumbang wangutom tapuri yara karangga pipe unde yap mangkungariran kayatyak. Unde wani pang ama embe pake unjinde tambang yepang towine. Unde yawana Yesu ta yawekuk. In ama embe yawera mangiran taujak. Unde yawerana ama embe yawera wantan telak mangiran tangung. Amaningan 5,000 unde bumi unita mangiran tangung. Wembe ilongi penta ikungo ukot namo daningung. Yesu ta karangga yapang nani bane panggaman iwepang ama wembe mangiran tangkungo unita yapang tanimbang iniken gariterap yawopang yaming tangkunguk. Unde tambang wangutom yapang diengan yaming tangkunguk. Yamingiran namba tangkawo pang Yesu ta iwaran deki yang unde yawekuk. Nampani morki papang wanengo unita butu wujak. Unde yawerana karangga pipe nangkungo unitongo morak butumpang yatwol daiwa dongengkung. Tampakang Yesu ta kundan kudupi unde tamban kambang ama wembe te yangkung. Wara ngo propet pap kometrak ag tayawani uke ngo ngombaing nyak. Unde yambang ikon simpang Yesu ingipang idasukun ama ijameka ingitayang tangira yambang muntang iningan pomperak arongku.